እዚህ በደንብ ሃይምሮ መሰረታዊ ሰውታ ማድረስ ብኛል ሰላም ተኸታተልቲ ናይዝ መደብ እዚ በአከስ ናይ ሎም አንቲ መደብ ትምህርትና ሰርክል ኮይኑ how to find area of the circle example calculate area of the circle with the radius 3 cm calculate area of the circle with the radius 3 cm 3 سنتيمتر radius ዘለዋ ሰርክል ስፍሓት ናታ ረኸብ ይዝለና ዘሎ radius 3 سنتيمتر radius ንሕዳ ኣለዋ ኤሪያ ናታ ክንደይ ክኸውን እዩ መጀመርታ ናይ ሓንቲ ሰርክል ኤሪያ ወይ ከዓ ስፍሓት ክንረክብ ፎርሙላ ኤሪያ is equal to pi r square እዩ ኤሪያ is equal to pi r square እዩ a ኤሪያ እዩ pi 3.14 እዩ r radius እዩ d diameter እዩ ለዚህ diameter ንብሎ ዘለና እቲ ሙሉእ ቀናት ናይታ ሰርክል diameter እዩ ፍርቂ ናይታ diameter ከዓ radius እዩ ለዚህ ማር በዚያ መሰረት ስፍሓት ክንረክብ ኢና ማለት እዩ area is equal to pi r square እዩ ስለዚህ area is equal to pi ክንደይ ተዋሂብና ኣሎ 3.14 times radius ክንደይ ተዋሂብና 3 centimeter square ስለዚህ area is equal to 3.14 times 9 centimeter square ስለዚህ area is equal to ዝመሰር baxናዮ እንደይ ክመጻለይ ኦኬ ዝመሰር baxናዮ 28.26 centimeter square ይኸውን ስለዚህ እዛ 3 centimeter radius ዘለዋ ሰርክል ስፍሓት ናታ 28.26 centimeter square يخول بعد تخليت example نسنسجر calculate area of half circle with the radius 4 centimeter calculate area of half circle with the radius 4 centimeter ስለዚህ 4 centimeter radius ዘለዋ ናይ ፍርቂ ሰርክል ስፍሓት ረኸብ ይዝለና ዘሎ ስለዚህ ናይ ምልእቲ ሰርክል ፎርሙላ area is equal to pi r square እዚኣ ናይታ ምልእቲ ሰርክል ፎርሙላ እዚኣ ናይታ ምልእቲ ሰርክል ፎርሙላ ዝሓተና ዘለኻ ሃፍ ሰርክል እዩ ናይታ ፍርቂ ሰርክል ናይዛ ፍርቂ ሰርክል እዚኣ ስፍሓት ረኸብልና ኣሎ ስለዚ እታ ሰርክል ኣብ ክልተ ምስ መቐልናዮ ነታ ፎርሙላ እውን ኣብ ክልተ ንመቕላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናይታ ምልእቲ ንሕላ ኮይና ናይታ ፍርቂ ንኽንረክብ ዲቫይድ ባይ 2 ንገብራ ማለት እዩ ስለዚህ ናይታ ፍርቂ ክንረክብ ኢና ማለት ሕጂ area is equal to pi ክንደይ ኣለና 3.14 times radius ክንደይ ኣለና 4 centimeter radius 4 centimeter ኣለና 4 centimeter square over 2 ስለዚህ area is equal to 3.14 times 16 centimeter square over 2 ينابزون كيدنا لذي area is equal to 50.24 centimeter square over 2 يكون الله مالتي لذي area is equal to 25.12 centimeter square يخون ስለዚህ ናይታ ፍርቂ ሰርክል ናይታ ፍርቂ ሰርክል ኤሪያ 25.12 centimeter square ይኸውን ማለት እዩ Okay, example 3 area of the circle is 78.50 centimeter square find the radius of the circle ስፍሓት ናይ ሓንቲ ሰርክል
سبحات نحن سيركل 78.5 سنتيمتر ስለዚህ ሬዲየስ ናታ ክንደይ ክኸውን ስለዚህ ሬዲየስ ናታ ክንደይ ክኸውን ባር ሬዲየስ ንረክብ ናታ ፎርሙላ ንኸይድ ታ ፎርሙላ ኤሪያ is equal to pi r square ስለዚህ ኤሪያ is equal to pi r square ስለዚህ ተዋሂብና ዘሎ ኤሪያ ተዋሂብና ኣሎ 78.50 ኤሪያ 78.50 centimeter pi 3.14 times radius አይተዋህበና ለዚህ radius አይተዋህበና radius ክንረክብና ማለት እዩ ለዚህ ነዚህ radius ክንረክብ ነቶም ዘላው ዝሪ ንኽልት ሳይድ ንመቕሎ ማለት እዩ ለዚህ divide by 3.14 divide 3.14 نزل مسطفة عليها r square كترفلنا r square is equal to 78.50 centimeter square over 3.14 okay نابزخ مزينا هجي r square is equal to نزل اسمه الله 25 centimeter square كمزالي 25 centimeter square يكون لذي r is equal to square root of 25 centimeter square ويكا square root of 5 centimeter times 5 centimeter لذي r is equal to 5 centimeter يكون ስለዚህ radius ናይታ circle 5 centimeter ይከውን ባርከስ መደብ እዚ ሓጋዝ ኮይኑ ምስትረኽቦ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብዚ መደብ እዚ ዘለኩም ርእይቶ ክሰድልናኻ ንፅበ ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ